bomba mimi ngamitini mwaze amri zaho bomba wotukufu waho bomuhimu bwamiju rahana haina bahindu toka uyonzi yesheosha haho sho muhimu bwamiju rahana haina bahindu toka uyonzi urenda zema yo farudhi bwamiju ohangalia yo wajibu bwamiju ohusimbushia yo farudhi shatisuna bwamiju obakisha ni husimbushie yo muhimu bwamiju rahana universite ununu waho wodo ununu wahangu ununu waho wo muhimu hosoni mwangu rahana haina banogo toka uyonzi ununu waho wo muhimu hosoni mami rahana exam ya universite ekanja undaza exam mwa haunu ngamjo unda mahani ekati mahani waka ya mnaija na ikao hakaya universite wafanya za exam zonti pia wabakisha na exam nzima ya utimizi wa maha ye exam nzima ikaya ye mfumtano ye masihu ya hemfumne mzewahe haremani uwade mzewahe vutabiho ye roho na mna ajabu mzewahe mambiokana bomwana ha karadhi unibali redo hola pitali banga mkozo ye roho na mna ajabu bomba mimi ngamitini mwaze amri zaho bombaba harengo mhono wa mbaba hambusubusu hambusule dahaha hamjia bomba ngamhubushirehe rukana Mwenyezi Mungu mjohubaunu insha Allahu taala donizo wapania bala yemnaijana wala harum ya akili haishila ukana balange na exame botasi habalia mbaiza mabuku zaha wende hola pitali yemnaijana wala hafiki ukana bala mbaba kati mahtutu watungo yenda wangalio hola pitali yardite na yarejei hoda honi shana msobani mbaiza kaye yeshele anka wende hola pitali wala mbaba yende hafanywa zenalizi yema tabibu waonokana mbaba nge hali nono kabisa waonokana mbaba nge wauhansiwa wapara ula mnaijana wabiokana mze waho nge wauhansiwa hunu la pitali karadhi rimhinsi hunu hata maudu rangalie ze habari namna zijouka shabaha karna usubuti rimbuli endeza wala mnaijana wala hanyongoe roho wabiokana kabati tamu donizo wala mnaijana wala habakisha hufukoni hula daina mze wahe juma humsimbushia juma humrenda zema juma humvurizi za wana makaulu wema mbaba ya jo utoa mbabi zehamu mbaba ze hali za hahenga tomo henda noijeza wala mnaijana wala ngutongo heshela ukana bala maudu botasi ngena exame ikao wazenda watimizi wa maha wala mnaijana wala ngutongo ubwemba iza mabuku yaone ukana bujoshila ya tali mbabi yemnaijana wala ye roho kaiti haruma ndongoza utali ya shabu tongo wana nero le vinguka litunjia katushinda ya tali ya hata ze hali za mbaba ngatongo henda noingeza yemnaijana wala kutsudjuwa ngeje utongota wakali yende renge bakaye yesana yetwali levinguka ltulia katsushinda yetwali yerejele kanati za mbaba yebusu mbaba wadahaju ne rongo mhono wa mbaba yembusu ili yarengeze baraka za mbaba na uhawili ili aswila je mbaba ze hali za mbaba ngasongohengeza wende hata wa waswili sane za masihu yemnejana wala katsu hakika Mwenyezi Mungu kutsudjuwa ngeje hata wa yankini mutongo heshela ze exame hardisa na heshela ze tabu ni namna mbaba ya tabi hao yemnaijana wala hakaza soneri ya huo tasi wasubuhi ilijele ya swali ya tojaha birani ya subuhi donizo wakati uja hende haswali ya subuhi harejei afanya mbashao la ikao ya tabibu wa mambiukana afanye mzewa hende hanika mzewa he hamneka hakatiba na ngutogo suilaje mbaba wabakisha dakika mengo miraru neze exame huandisa bomba karadhi nende holikoli banga mina exame vantasi nrabire ninafanya ze exame nrejei mbaba mambiukana kabati tambo bomba nombeleze dua Mwenyezi Mungu ansahili sheba ngojo kana nja talia yembaba hajusema nza hamombele dua ikao roho harumo mohae yemna janala donizo hendo universite wende wanike wazefeza exam yemna janala yabakisha lotovubama yema suala yakaya menji namna ajabu yexame ikayande yema suala yakaya mengomerandaro harabi simila hata wakali Mwenyezi Mungu hashindi hajibu masuala shenda haruma masuala mengomerandaro akanze ngutongo fikiri aone kama utojoshinda ya jibu mbabi hujumwa bala akili ngutongo heshela mze wa kutsudjuwa yende kutsudjuwa ya kensi katsushinda ya shela banongo itoka uyonza kabati zija uho hitwani ngutongo heshela mze wa yemna jenala hafikirukana pamene katibanu ngamtongo lata wakati na mze wa hangu ngewaye cheho la pitani hata wakali
Mwenyezi Mungu haramase examen harejei hola pitali ngejuma hangale mzewa haishaukana zila examen za fishiwa donizo hendo universite hende haparisa harenge noti pia kajavunguza hata noti nzima ino hahundruze noti nonsi pia yemne janaola kati furahani hanji ya hamu nono kabisa yemne janaola mnaijana ikao yeuri ya yemola yeuswalize swala zonsanu jamaa udjuo efasiri ya udhulumifu udjuo kana hajibu masuala shenda haruma masuala mengomera ndaro sindomo ikao joparu mkinishiha ya hunde noti kamili olamna ijana ikao yeuri ya Mwenyezi Mungu namna ajabu hata wakali hende hata ruhusa ekenge jo mkinishiha ya onana daina profesori wae wamwambia kana kabatitamu doni hizo hende kejo mkinishiha naangalia ze natija zahangu ze noti zahangu banga mwanzo ni akilishe wala profesori mwambia kana kabatitamu habu wabala hangalia mbokana ngamumbushoheri huhunduze noti kamili wala meje mwambia kana jo mkinishiha mufundukana kubwewa haukana mimi tijibu masuala shenda basi ni masuala ya kaya masuala mingo mirandaro wala profesora mwabiokana himarangu hatoa bala harengeze examen za huwa zioni bala wangalio ze fei yetoa parisa ze examen za huwa zioni zonsi pia zikaya bala badi examen hamna ijana wala hamwabiokana bo mwana usiku wajana tikansi hobandani nga mkorije ze examen wari upepo wa peu waka ya seiba la he examen yau haende zayo njawahi na ikorije njawahi na iparisa njawahi na yangalie feila halafu gamrio Mwenyezi Mungu nsojati dhulumu ya mnashioni zemionenda onti paro dhulumu mwanadamu itokao yonti kadhalika wanazioni wahangu wanzani wangu halafu ngamemhara nsojati dhulumu dema na ikao timtinia yonoti kamili wala mnaijana wala kutsudjuwa hakayaje wala mnaijana wala hatia ya hadisi ya mzewahe hamwambia wala fundi profesori hamwambia ukana Zinu de zili wa zahaina mdru mwenye urendo wamzaya zema voriona huno duniani kadhalika ihorenda ubomwa na hangu mimi mzaza hangu kajanangalia mimi mzaza hangu boyanzaya hanivuriza mimi mbaba hangu kajanangalia mimi mbaba hangu ya janamika janrumili hata thumu ni itokao yonsi mimi yanangalia demwanya mbaba hangu mimi yanangalia demwanya mzaza hangu mimi yanangalia mjomba hangu mimi yanangalia nya fulani yabunga mjo wangalia shami mzewa hangu tina humwangalia baba hangu boyanzaya hakanaze nafasi kajanangalia yanangalia mjomba hangu yanangalia demwanama yanangalia demwana mshwa hangu waonda undu watele ni wanikele fumvule kuu halafunge njo ndo fikiri mbaba na mzaze wewe mwele wanai zenjeme mwana mshwaho ya hurenda hauye mwana nyiho hau mjombaho hau mdru itokao yonti hizo ya ujowani ba Mwenyezi Mungu ekawa rahata zenia sha wewe huangalie uwajana we huangalie owahuzaya zofarudhi shatisuna ekamza zaho hakana zemanye kajahangali hahuvuriza izo zahe na Mwenyezi Mungu ekamba baho hakana zemanye kajahangalia hahuvuriza izo zahe na Mwenyezi Mungu sha wewe ekakuja wangalia gawana zenchida gawana zenafasi kuja wangalia bahi wallahi Mwenyezi Mungu mujohandi sohone sautungu wa dunia rahawe jamasuli horendao bahi Mwenyezi Mungu johuni kamaisha masongefu hunu duniani kadhalika ihorendao bahi enda heji hata udjuo ndongo urende fanya umra hata udjuo ndongo urende swali hata ya magungu ni ya hemshipa swali hata le dingo li hemshipa toa zaka hata toa sadaka hata yenda heji hata udjuo ndongo urende fanya umra hata udjuo ndongo urende sheka kutwanga owahuzaya bahi ishahaho ngashijouhe ya maji duniani kadhalika ihorendao vanu ngavuandu ikao Mwenyezi Mungu yohandisa waone sanyitungu hunu duniani kadhalika ihorendao dade mrikao yeurendo wamzaya ambi dade mrikao yeka ngalio wamzaya yeuka juma urendo wamzaya naye yeka rendo wamzaya zema yeka hishimu wamzaya yeka stehu wamzaya dade mrikao kutsudjuwa hangala mbaba ufana na hindini kutsudjuwa hangala mzaji ufana na hindini dade mrikao Mwenyezi Mungu hambula zenafasha katuwa ngali namna ladhimu kajajeshe la usiku ya para mzaza hahe na wengine zemaye kajajeshe la usiku ya para mbaba hahe na wengine maye wandu wao Mwenyezi Mungu ya handiso waonesa utungu hunu duniani kadhalika ihorendao bahi
fikirindo shakaradhi mdoa kujibondo ni Mwenyezi Mungu wejuha botasi rengo mhono wa mzazaho ubusu urengeze baraka busu mzazaho dedahaho urengeze baraka rengo mhono wa mzee wao mbusu urengeze baraka utikai mengoni mwandu ikao wallahi kwa ajajeshi la usiku wa busu mihono ya owahuzaya ajajeshi la usiku wa busu wa owahuzaya utikai mengoni mwandu ikao wa ubusu wa owahuzaya idi hata idi hadhari tena hadhari bumwana mamtukufu bumwana mshohangu mtukufu utikai mengoni mwao wejuha wotasi haina wakati joshinda busu mzee wao bana urengeze baraka busu mzee wao bana urengeze baraka renga wa mhono wa mzee wao busu urengeze baraka utikai mengoni mwandu ikao kwa kutsudjuwa ubusu mzazi ufana na hendeni kwa kutsudjuwa ubusu mbaba ufana na hendeni hadhari tena hadhari wallahi ngani mwanzoni nyonsi pia hasiba budemoda hatani mwiviwaoneze kiswa zahaina mwenza akili shakaradhi urensi rohombi numumwi utangaza ya video ze ajiri zijoukaza hangu nawe. Assalamu alaikum.